Sündü yıldızlarda sündü Kanuruna da yüze bağladılar Sünse sünsün bunlar yıldızlarda Minedeni sünmez ünlü var Simadan mineder gilemeli Yıldızlarda benim işim Simadan mineder gülemeli Sinden başka sürer geçir Yaktı beni, yaktı gecesini Yağmur kesili, aşık bakır bana Varsa daşar, bəxtliler tüzeli Mindən başqalar Simadan minber gilemeli Yıldızlarda benim işim Simadan minber gülemeli Sinden başka sürer geçir Yıldızlarda Kabat bakınırdılar Kabat yandı Budılar ileride Yanılarım Köyülerim böyle Alamaçtıra Külli dinlerge Hayırlı iş, hürmetli tamaşaçılar. İsenmesiz Nijni Vartovsk. Men için bugün büyük şat, bugün sizin karşınızda şiir yazarga, benim birinci tapkır sizin yaplarda. Şuna göre ezerek kavuşayım. Uzak suzmayışa, özümden şirattaki жерге köşeyim. Kim kimne gafı eder.
Шуңа бик зур. Инде яңа сезон булгач, яңа җырлар булырга дип уйлыйм. Һәм яңа җыр сайлаганда миңа шушындай хатлар килә иде. Азат, нигә син шушындай авыр язмыш турында моңланып, нужаланып, әкрен җырлар җырлыйсың ди. Нигә әзрәк дәртләр җырлар сайламыйсың дип әйтәләр иде. Һәм шушы хатларга җавап бирер өчен мин эндәштем композитор Фирза Муртазинга. Һәм ул миңа чыннан да җыр бирде һәм әйтте: "Шушы җырны җырлап йөрсәң, ешрак, тиз арада сөйгән ярыңны табырсың" ди. Менә карагыз. Эзләгәнем сине. Göz aldında sürersin yaratanı bilesin. Bəxtini xəbətdə digən ümidlər gətirəsin. Üzülə gəlim siniminim, dilə gəlim siniminim. Uçdaşdır gözüm məlikə, gülü birgə bunu gidimin. Üzülə gəlim siniminim, dilə gəlim siniminim. Uçdaşdır gözüm məlikə, gülü birgə bunu gidimin. Barajların yaptığımız seyirlerin mallıdır. Batır bulsun kaptırmışlı saf hislerle dikkattir. Üzüne gelsin benim, dille gelsin benim. Işraştır kızgın birlikte, gülü birge buldu gidimin. Üzüne gelsin benim, dille gelsin benim. Işraştır kızgın birlikte, gülü birge buldu gidimin. Katarina Tavizga solo oynayın. Xudaydan dilek, iki yürek bir dilek. Bizden gibi bəxtliler bulsunlar idik gübrek. Üzüle gelsin benim, dille gelsin benim. Uçraştır kızgın birlikte, gül birge dimin. Üzüle gelsin benim, dille gelsin benim. Uçraştır kızgın birlikte, gül birge bunu gidimin. Üzüle gelsin benim, dille gelsin benim. Uçraştır kızgın birlikte, gül birge bunu gidimin. Uçraştır kızgın birlikte, gül birge bunu gidimin. Gül birge bunu gidimin. Uçraştır kızgın birlikte, gül birge bunu gidimin. Uçraştır kızgın birlikte, gül birge bunu gidimin. Рашид Вахапов исемендәге фестиваль лауреаты Чувашия, Шыгырдан Мишәре, Асан Давидов. Баянда Татарстан атқызған артисті Ринат Уәлиев. Рәхмәт. Дәрестә тәхрирмән тамашачылар менә мишәрләрен дип сөйлибез, җырлыйбыз. Һәм бүгенге концертта да бары тик мишәр артистлар гына катнаша. Ә менә тамашачылар арасында бары тик мишәрләр генә микән? Менә бер апаң әйтә артан. У ягымда мишәр, сул ягымда мишәр, ничек мен курыкмыйча мин татар дип кулны күтәрим инде ди. Гомумән җәмәгать мишәрләр кулны күтәрегез әле, кулларны мишәрләр. 300 кеше арасыннан 50 кеше мишәр. Татарлар бармы, татарлар? Башкорттан сораучылар булды. Башкортлар бармы? Башкортлар һаумысыз? Башкорт белән мишәр бер тирәкән, но татарлар күбрәк. Җәмәгать дөресен генә әйткәндә, без беркемне син мишәр, син татар дип аерырга теләмибез. Мишәрләр бит алар дөрестән дә татарның аерылгысыз бер төре. Тик менә мишәр дигәннәр сизәсездер, бераз үҗәтрәк, бераз туры сүзлерәк, навраз бер 10%-ка булса да усалрак дип әйтәсем килә. Бу түгел мактау түгел. Бу еллар белән сыналган факт, юкка гына әйтмиләр бит. Мишәр туганны ишетүгә еврей асылынган дип. Әле менә җәмәгать ул теге
Усаллык белән генә түгел, ул шулай ук татардан мишәр халкы сөйләмнәре белән дә нык аерылып тора иде. Теге матур итеп тәкелдәп, мәсәлән, тәтәкле тәйнектән түпрә тәй итәбезме? Әне җәмәгатьне шулай да безгә чәй ишергә, тәй итәргә иртәрәк, чөнки үзләренең матур, уникаль дуэтлары белән киләсе җырчыларны сәхнәбез түренә чакырасыбыз килә. Дөрестән дә менә залда мәхәббәт утыннан янып утыручы тамашачылар бардыр. Үзләренең мәхәббәт дуэтларын башкарып үтсеннәр. Шулай ук Рәшид Вахапов исемендәге фестиваль лауреатлары. Азат Абитов, Гөлсирин Абдуллина. Баршагыз! Рәшид Вахапов исемендәге фестиваль лауреатлары Азат Абитов, Гөлсирин Абдуллина. Çaçaklar. Azat Abitov, Gülsirин Abdulлина.
Әлгі жүршілеріміздің олға да башылай мотор жырларын, әлі моторлықтарын да ішті бітірбіз. Міне жамағат, сіз білесіз мекен, Мишар халқы ол татардағына түгір шылай ұрыстарда да болған. Заманда Қасым ханлығынан айырылып шыққан Мишар халқы дәрістенде Ш харфі ұрынына Ц харфі қойып сөйлеше тұрған болғандар. Міне шынысы қызық, Мишарлар қайсы жерде яшаулеріне қарап, бір-бірсінен нық айырылып тұралар деген сөзіне ишеткенім бар. Мына жамағат білесіз мекен Тәтіш деген яқларда, Тәтіш районы бұл Татарстанда. Тәтіш яқларында біраз слабыйрақ татарлашқан мишарлар. Әміне түпрәлі яқларында жырлап келіп сөйлешелер. Әміне Ақсубай районында, Ақсубай яқларында ең усаллары. Мына соңғы уақытта гастрольлер белән йөргәндә шуны ачыкладым. Оказывается, барлыкка килгән шулай Мәскәү һәм Себер якларында мишарларның иң байлары. Дәрестән дә иң байлар булмаса, шуны крейс вакытында тулы заллар булып килеп утырмаслар иде. Шулай бит. Инде хөрмәтле тамашачылар, менә Мәскәү, Себер дип әле күптән түгел генә шулай Мәскәү якларында үзенең мотор җырлары белән Мәскәү халкын һәм инде бүген дә сезне таң калдырырга әзер булган эстрадабызның әнҗе бертөгүзенең мотор тавышы белән кабаттан сәхнәбез түрендә Гөлсирин Абдуллина каршы алыгыз.
Сіз хайырлы кеш, құрметті тамашашылар. Менә мен бүген шушы Мишерләрем концертында катнашуыма мин бик шатмын, чөнки минем әбием Чистай Мишәре. Менә бик күпләр миңа хатлар җибәрде интернет челтәрләрендә. Нигә Гөлсирин Мишерләрем концертта катнаша икән, ул бит татар кызы диләр. Менә шул сорауга җавап бирәм. Минем чынлыкта да әбием Чистай Мишәре һәм әзме күпме булса да миндә Мишәр канага. Һәм менә әле генә миңа бер хат биргәннәр иде. Мин аны укып үтәм. 23-24 ноябрьдә абыебыз Марсель Мөхәммәддиновның һәм якын дустыбыз Гүзәл Галимовның туган көннәре. Аларга багышлап җыр башкарып үтегез дип сораганнар. Рузилә һәм Айзат. Чын күңелемнән біз сезне шушы матур бәйрәмнәрегез белән котлыйбыз һәм сезгә үзебезнең матур җырларыбызны бүләкбез. Агыйдел буйлары Эстрадамыздың әнші бірдігі Рәшид Вахапов есіміндегі фестивалі лауреаты Гүлсирин Абдуллина. Ярын жыршылардан сіз сәхнәге мен шығам әлі келіп меңа қол шапқан кебі тағын шабығыз әлі. Бекіз рахмет. Құрметті тамашашылар, енді міне әрбір
жырчыбыз турында күпме дә булса информация, күпме дә булса мәгълүмат бирергә тырышабыз. Ә менә минем үземә килгәндә, минем әбием бу аяклардан бу мишәре булганлыктан, мин дә соңгы вакытта татар һәм мишәр халкының сөйләм теле, ягъни диалекты белән кызыксына башладым. Һәм шушы концертка әзерләнеп йөргәндә бер кызык гына факт. Уйлап карасак, мишәр халкының шундый оста теллеге, кыска теллеге сизелә. Менә бер үк сүзне безнең урыс халкы 3, татарлар 2, ә мишәр халкы бер генә сүз белән, бер генә хәреф белән әйтеп бирә ала икән. Ягъни мәсәлән, рус халкында әйтәләр дом, татарларда үй, ә мишәрләрдә ү дип тә китте. Кыскалыкта осталык. Әхрәмәле тамашачылар, безгә әле үгә кайтырга иртәрәк. Чөнки сәхнәбез артында чираттагы чыгачак җырчы алдыннан әйтеп үтәсем килә. Залда яшь кызлар бармы, кияүгә чыкмаган кызлар? Булды, аңладым. Шулай да хөрмәтле кунаклар, әлеге җырчыбызның матур һәм моңлы җырларын барыбыз да бергәләп тыңлап үтәгән. Сәхнәбез түрендә шулай ук Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль лауреаты Артур Шигаипов. Каршы алыгыз. Исәнмесез, хәерле кичләр, Нижневартовск тамашачыларына, Казан якларынан кайнар сәлам. Һәм инде сезнең якларга шундый җылы һава алып килгәнбез инде. Шундый җылы алкышларыгыз тагын да бик зур рәхмәт.
Şirattағы жыр, Әлим yazған жыр, Гүлфия Шакира сөздері, Нағиля Шугаепова күйі, Сандуғаш. Yanıma gireli, silerim bileli, dımlalı canımı sulaşan, şığamın kırlarına, deyim taradırlar, seni gel canımın sağışın, şığamın gel canımı sağışın. Bıl kuşmun kuşu sayra sindirmeli, hislerim yansıyan şanımda. Ügelim kılarım kibretçi sanduaş, en güzel yeşilim tanında. Ügelim kılarım kibretçi sanduaş, en güzel yeşilim tanında. Bu kadar sanduaş, bu kadar sayrama, hislerim yansıyan şanımda. Sanduaşımın arın, ügelim jırların, sayrasın yeşilim damında. 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 Sayrasın yeşilim damında. Sayrasın yeşilim damında. Şirattағы жыр, дәрттірек бір көңілірек, айтаңызға біраз ғана бейіп тауысақла сіздің үшін güzel күйі, Гүлнұр Розатова сөздері, жанымда, жанам екен. Айтаңыз көңілірек, еждей вақтыз. Хоп! Arılarını kırdım, otalara saladım mine. Yaratığını bigre kaynar yanımda yanam indi. Utlarımın üstünedir, aşkın sular var mıyken? Ölümleri gel gidersin,
Sina da mina iken Utlarımın üstüne derin Aşkın sular var mı iken Ölümleri geci dersim Sina da mina iken Birileri gel şeşke sıman aşıla araman Şeşkele ışık yeşiller Senin küzlerden damgan Utlarımın üstüne derin Aşkın sular var mı iken Ölümleri geci dersim Sina da mina iken Utlarımın üstüne derin Aşkın sular var mı iken Ölümleri geci dersim Sina da mina iken İzlerinden öpsem eğer yaşlar kiberlerim iken Keşke ömrü bir kız kalmış hisler şigemezler iken Utlarımın üstüne derin aşkın sular var mı iken Ölmeri geci dersim Sinada mina iken Utlarımın üstüne derin aşkın sular var mı iken Ölmeri geci dersim Sinada mina iken Utlarımın üstüne derin Aşkın sular var mı iken Ölmeri geci dersim Sinada mina iken Ölmeri geci dersim Sinada mina iken Sinada mina iken Bayanlar Renat Valiyev. Келесі жырға мен өзімнің ижаттар достымны шақырасым келе сіздің үшін халық жыры Үммі Гүлсім Рәнис Гарбазов. Şulay sigan
Рәшид Вахапов исемендәге фестиваль лауреатлары Артур Шугаипов, Рәнис Габбазов. Ассаламу алейкум. Ишәребез хәерле булсын. Беренчедән сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, менә шулай залларны тутырып килгәнсез. Татар җырын, татар моны яраткан өчен бик зур рәхмәт. Һәм сезгә шул хөрмәткә татар халык җыры бүләктәсем килә. Ул Сарман дип атала. Җан табый, сыздырып җибәргәсез.
Yine kulemene yurem yevara Sizgin elim dudam Sizgin elim üstem Sizgin elim yaşım dünyada Sizgin elim dudam Sizgin elim üstem Sizgin elim yaşım dünyada Çok rahmet. Efendim sizge tam bir jır bilen aytasım kela, o jır bizning eng qadrli, eng yaqin kishilarga bag'ishlanan anilarimizga. Go'zaliya kuyi Ravza Hafizova so'zlari. Ani jonim. Düşlerge gelen bu sana
Düşlerge gene bulsa da görelim canı. Düşlerge gene bulsa da görelim canı. Görelim canı. Güzel efendim. Hazır sizge direkt bir şey buraya yetesim kere. O yer Başkırstan'da tudu. Zifan aga öykü hem sözleri. Dostlarım, tuğanlarım birge çıkıyor. Üç kanatları dayanam havanın arına. Işlar dayanam havala emin duvarlarına. Işlar dayanam havala emin can tuzlarına. Tuzlarım duvarlarım, duvarlarım tuzlarım. Dünyada şakarım ben bilsizim. Dünyada şakarımda bir sözünü öpmamı. Kuş kanatları bağına, yağmur balıklarına. Yağmurlar yağlasız benim umutlarıma. Yağmurlar yağlasız benim umutlarıma. Duslarım, duvarlarım, duvarlarım, duslarım. Dünyada başaklarımda bir sözünü unutmamı. Dünyada başaklarımda bir sözünü unutmamı. Dalgalıman kışlarday bulsun dergem gönüllerimiz. Dostluğanlarla olsun beketli günlerimiz. Dostluğanlarla olsun beketli günlerimiz. Dostlarım, duvarlarım, duvarlarım, dostlarım. Dünyada başaklarımda bir sözünü unutmamı. Dünyada başaklarımda bir sözünü unutmamı. Bugün sizlerle birlikte dostlarım, duvarlarım. Dostlarım, duvarlarım, duvarlarım, dostlarım. Dünyada şaklarımda bir sözünü unutmamı. Dostlarım, duvarlarım, duvarlarım, dostlarım. Dünyada şaklarımda bir sözünü unutmamı. Dostlarım, duvarlarım, duvarlarım, dostlarım. Dünyada şaklarımda bir sözünü unutmamı. Dünyada şaklarımda bir sözünü unutmamı. Dostlarım, Uliyan Mişerre, Reşit Vahapov ismindeki festival laureatı Reniz Gabbazov. Reniz Gabbazov. Bayanlar Tatarstan'ın Muhammed Kazanan artisti Rinat Veliyev. Kadir tamamlaşılar, kadir dostlar, indi elegi dertli jırlardan son bir müydem rahatlanıp, çataklı taynikten tay etip kirabizme.
нәфес рәхим итегез. Сәй иткәннән соң кереп отырыгыз, яме? 10 минут.